Raiffeisen banka je u svojim poslovnicama obezbijedila posebne Raiffeisen klub šaltere, namijenjene isključivo studentima. Na posebno brendiranim Raiffeisen klub šalterima studenti mogu izvršiti potrebne uplate za fakultet, kao i obaviti sve druge transakcije. Također, studenti koji još uvijek nisu korisnici besplatnog Raiffeisen klub paketa računa, za isti mogu aplicirati na licu mjesta. Ovaj paket je namijenjen mladima između 15 i 26 godina, a u okviru istog dostupno je mobilno bankarstvo. Paket je besplatan do zasnivanja radnog odnosa ili navršene 26. godine. Raiffeisen klub šalteri dostupni su u poslovnicama Raiffeisen banke u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Banja Luci i Mostaru.